kisanangkan ko likan ko na nadam ko nan kanyay ko wow choro rang sa pamachay kop na Korean kop na speaker ng legislature sa kong lagalagakan ng kanyan siya mamumot sa government o John Paul by himself kajawan luka kurang koras hong nan sa pamachay main kapasa the update kap on kapinsanet kasoma COVID-19 Rong sang kanyan WHO, the World Health Organization. Ni pepore sa tayo ang kariya katriya sa kasalita. Juan Chocho naranas may bachuan niyang iraneti kapinsanet kasoma hen COVID-19 te coronavirus. Me paspachoyan ni aranas isinen walikit walabuki hekaman. Nan manaramas isinen walikit wada buki ekaman watch mekit ekisman meokchana leti nan way China ranas maleti yer kapinsalet so mawach raina ramas isinen isikit papriyaman honan kumana ramas isinen isikit papriyaman watch me wana buki ni meokchana leti me kapinsalet na temelar raina ramas riyakit pabuki papriyaman o meokchon kapinsaneta na temena iray na ramas tuwa kisman. Legata ni pepor niya isa pay uriya katriya isa karamas mebachuan niyang haleti kapinsanete so mawat bikin way China iray na ramas kit isubuki wanek tuwaman. O mes sinubuki wanek kisman meokchon siya haleti. O iray haramas me kapinsaneta na temela iray haramas ekisman o me wanaman meokchan kapinsaneta na temela. Nintuan tame saysan sang kanyan WHO me way sa puano me yang aletier kapal hen kapinsanet te somawach. Kanyan WHO pilpachawan taula o pilpachawan tarunan kaway kay ang uyagan pararo sang kamoy kapinsalet te soma and COVID-19. Hansaw karas ang yang pipilo so ten sanitizer puen kisang mas nito hansaw karas karawa mo cuman ansaw kabakot bawasi pwede kataw pasang masin soma Ter kayang ng panarayan makapakapasi te sumao kan nan rairan pit sido pokamutaleti mas sang rain me sumao kan. Homyang mo nang tawa kay masang cumay o baba kwen parasang kamoy mas ang sumao kan. Ter kamutikan man me so chendo o makaman ki sumao karakan kapakap Takapan na sunga kakampara chuwang chok hansaw karwan. O kay naman takalalapangkan mepitata kapinsalet soma coronavirus ta COVID-19 kung kanangan o kachin te pachawanakar. Imon muli kanyan rasan mau kung pachawan kung kanangan o kachin te pachawanakar. Public health, kanyan rasan ma, ninantan telepon, sidur yaw saro, riyay isak payaw, sidur yaw saro, riyay isak limaw, sidur yaw saro, riyay isak wano, te sidur yaw saro, riyay isak isu. Main ko yung image, autapan sa panmachay men kapasa, mepip kapinsanet te soma, and COVID-19 te coronavirus. Kalanganan kuburan koras o kasadelyo. Enemy